Warga Silaban sudah hula-hula. Mari kamu jomikon bermusik. Mik. Jadi di Hamuna bereku roha minungain mabuan perwebir Silaban do hula-hula sasudena tung pesong nonongain haronami lasma rohani bereku Jadi itulah songa ima kita dinoksahat kami raja yang guru tubuhnya lama mon berhitigo kudu muna apa na dibigay sa seredom mahape inay Fernando Burnami Macalo pamasumasuyon parsaripeon siyan pengatongan guru abang guru Jadi itulah sok kami nungain rombongan di ulo-ulo muna dulu sudah nakaparangan malurung do tulang muna Jadi so itulah ni penakyu oras itu ditodi nan hiting na tulang na susigi pirma koki daul-daul pakamotan pirma todi muna sa luna pamuran nami luju-luju nang panamotan baju tuh. jadi itang yang nami pe ito gomma paromemu do akkamere ko selu lah las maroham nang terutama ma donon nami tu iboto nami pisong majuat tong ito tundulan nyari manggonggom sudina akak notarmon terutama ma paromemu apa nanta halasot di dengan sesadarion Baju tuh. ado nama ado haluka ma tugu-tugu di lubu ado hati tima tugu-tugu di korbo kepengat tong ibotoku sorma dua sa tuna berpahuku sa tuna marnini sa matuna marnono Baju tuh. songoni ma diberekku do burukku di song ngalas rohanami tupi songoni akan salpi adu mulu lain-lainan kang ibis pengotot ta akala si rohado nanaing sedang tujuan nyari Oh itulah. asimat perrohani Tuhan jadi keluarga na sehat keluarga bahagia luna keluarga na dihasun Tuhan kamu nang dihalasu sedih keluarga hari aja na Tuhan terutama omak son terus marwanan juga tangan nami ambil tujuan nyari tong tibu bereku do motoku dili adorna asa songone dua ma don nami bitang lalu biris tubuh na semorok marana atau kamu beredo buru riris berburu hamu torok pasong lima do rasa mamakiti kita perbulannya kepakat ayon anu lebih hantas atau kapas pasu abang guru loro kami abang Kami itu lah. Bukan kami do soon buah tangan nami boras kir asal nami kalau soon hatan dia dua kir kena boki baul patalama bir matur kimula luju ma akabanawatan Baju tuh. bulan kahatauni hatan ini kan anu bebas kami itu Ponami di nama Pak Satu Kuno. Soalnya masa kami tulang putar-putar, kami bisa loras. Kami oke kau balu katorongan. Firma atau dinami saluna lulu cuma napangawan. Kalau nama orang tu mana dia kata di Robian. Horos mami nama jalo juga dana mah dirajain nama kalian. Ada raja nami. Roma kami manoba. Dari jo abang guru nanyana no sana kan Semua raja nami asal kami manoba raja. Kali. mahaling dokter mahami Gabi. siacur mula-mula siacur mula topat bila na dua bahan ma mula-mula padong mano sopa-sopa Pada nami. Gabi mah. Kata jalo. Bodang nahuban asal rohani manoba saluna ka hula-hula nami. Gabi mah.
kami tenang. Ila sindohanta apalagi juga sakari do yang bulan tak pasol. Sabung rumah kami rombongan bulan mulai sabung. Kami. Termasuk apa pasol dinaroha muna anu bahari. Macam sangat do kami di mereka muna dan kita tahu muna. Jala ibu tu lebih dan anak kabar kedua lebih roham manu bahari pasol pamudo. Kemudian memang beruang dia macam kita yang nami tujuan nyarion gawe dari belum keseluruhan namun horas sam sudah karena jadi pemeran nami ya kau ulang nanti ketentuan jiwa Muhammad kau ulang lu bingung orang kau mengenai sebab berbunga asal roham nami asa bagus nama halko dulu nama kemudian horas Muhammad kau ulang nama calon depan nama apa berperasa dia mula nanti pemeran nama dia di hamuna apa ranang putar-putar air kebetulan yang belakang orang saya tidak sudah menalu jadi apa soal dia dulu kebetulan kalau tetap jaka hula-hula sering songoni nang ditulang benar nang tulang robot alanu ngaro yang kota lau marah-marah hingga soal hatanya ada dua bangun dengan hal tu dulu nomor durian horas tu kami hula-hula macalo saya juga guna dia mau berunami namanya betul. oke bang guru Itulah. nang rumah kami benar dia permen dia konai dohon tu berunami jadi di bawah punami baju betul salaka dohon tu di bawah nami itu betul nang marot terpahami hut lahu marmeme ya rakon nami badang ma godang sapur marmeme
nabui kumasat kami memenami tuhamu saluhuna asarona masun hatan di dua asakit mena kinoka golang-golang kau marona duk sori memenami nabui takasat kami sakami sudah rasa tulang muna do hulu muna saya tuhan tanam goya ka pas-pasuna lima abang guru sakami hulu muna do tulang muna serupo na guru Raja nami ngarunga mo marmemehani yang tianang kumuna saya meme naudi nari gamay Raja nami agiat ma di pas-pasu Tuhan aka meme munai asagiat buing nyon hari akan keluar terlumui ma di nyon di maupun ani martinang marbidigi pa Tuhan dia kami memulai naudi Raja nami dari sidokon nabi songon hatan nila tutua Raja nami bago na marhanto man na dia kata di Robian oras mami nama jado tulagan nama dia muna saluna hula-hula nami nama kalian so nila hata moliatis yang kami kuasa tama tua bau Raja nami oke bang nama nami yang ujungan nami matur nami dinawin na ikiro bila tuang matan baik dah mama kodak setuju ilas baru mah tuang sahara di Boraskir 6 tahunan toka pagurata. Jadi dagor maju pagurata mana kereta sarung mani atau tahu. Di mana marapang marjolong di barotorannya anak mon kami pasal ligor. Di madilas tengah tenakin dinamulat kita siapa kesurat harta dinamang duruh anak do urliure. Lima anak mula gabe jalan nami baru muna matong nagabe
Buru nami matong nagami parukan mo. Gabi. La mangurut tusino amang buru mga sahatan itong tubong nilagat mo. Isok kubog kami do ima baraspir. Sungan hatan isto ito kamang buru sinuhunong nami. Asa pirma pong ibaul-baul kacalongan. Pirma to di mula sa lukna at kamang buru nami. Lusu-lusu madoho dia kapa samotan. Matuto. Mula dia kasipasaton nami namin ang buru. Gabi. Isa iketiyo. Sumunilo yang kedalam di tangan kami, anoma di pasahan kami, jangan anoma hu katahok kami. Gabi tu lah. Asa honok ma kamang guru sumunilo setua. Asa titin natin hoka ma, gulang-gulang matutuh raw na. Tu sonope uli sa dia paribapin na kami, tuhat tamara magul pas-pasuna. Matuto. Kemarin itu hatta, namanya petikian do asuruhan di luktan yang sederhana. Masyaallah ima dinawat jalo pasi-pasi pardon saribion bila nabi sebagai suri hatta masjidil masona anjak betul rumah tangga dari kata sida ada bapak si dulun dijurut tak terluwi yang dari badi bata alanya tu habis setulang kurma tu kesyawarat tu masalah soal nabi jelas orang ini kayu rison ya bos ping bos seribu tadi Anggap pak, maka rauti. Kita bayi di watani kamu selalu ngakah hebat senang akah petanggiur. Kalau aku tahu tidak orang baru anggap pada otak apa penolongan. Tidak tahu turun anggap bagus dapat tampil lagi. Betul. Asal orang masuk ke kepala, asal pergi ke hoki, kalau lepas salongan. Pergi atau di udah satu dah lucu mana akah bangun. Betul. Hidup di mana? Dihita rombongan ni Pagpara ng pisa na jolon, para doon sila ipatay. Alalong nga di ba sa pamurang katuhita? Asa tumangki at marmula na uli, marmula na rin. Dinausahan kita nagkaboton ima amang burunta. Alahita na mamita gonda. Ihados matahita. Amang pati namin ang ano? Nauli naman, nauli. Akong hakan naman gumado. Sa juran na mula-mula sa juran tokpa. Asa anggian yang di pertemuan nami, di persoalan nami, do pemuran nami, tu marmula nauli, marmula dohok nalengan. Aranya bang perte nami, sampai pak godang mula-mula. Sepuluh dari pasar muksada sudah jujung, lasma rohani dari Macam orang jadi Minta mama minta. dia mau pada nami Jadi orang nami kalau mak akau udah nami dah rombongan na benda bang nawa partisi.
pamuran namin. Kami may marmeme matuburo namin. Ay mamang godang marmeme. Karena sudah kadang-kadang kaumi menutup sifat ulang-ulang mula saja. Begitu. Karena dia itu soni be, nakar patu paham. Tersoni namar bebe, baru bertelanan. Manang pamuran nang, dia ma bebe nauli me dengan tu ari naman hutan. Jalan dia apa kalau mulai, kopar main akak tu ulang ta tidak saja dalam. Soni mah tanani akan nunggu. Gani. Dari kasih baik kami di dengan
Tidak mengenai dan terbatu pun akan. Sabain na ako dari studio. Aduh mo mga ito kasama. Boy kita markai masun suang-suangnya marlas nerohama di apala di tikon iman Arab kita mangudurhon anak nih huria dobor nih huria siang huria HKBP di pasar Rodion nunga di Majalo pamas-masuon sen bagas jorun itu hata marhite na posona padita ilo di hamur raja nih hula-hula nami rohani di son mabuat tudu si panganon tu rajai bolona patajo pube raja nami ka parang nami marpangaju marajai songon di domina itu dua maraja nami titik mana tinopa golang-golang pangarhuna tuk songonope tudu si panganon nabuit pasatami tu rajai saya tu hata ma manggohi pasu-pasuna songon di hata siak kami modati marita modati tu hata salam kopita aja lah ano akili Sada sila pagano mati, dua sila papuli. Kami tulang. Walau tumpeng masih bagian karu pamuran kami na Majalo. Sudah lah hamu na karuli. Matutu. Mula termadi Tuhan tapar horasan mana nita sa luka. Di hamu amang baru nabi sila sa sona. Masalah suruhan nabi. Di dalam saat kami itu paguna lamamu. Takas tuh merek kami sangat nabi merek kamu. Di pasal tamu na do ima si pangaron na tabo. Si pangaron na martulu-tulu. Alamnya bang baru masalah seluruh nabi. Gabi. Alam ini semuanya lalu tutup baru nabi. Bago nami ada kamar na tunggu dulu biar. Oras mahami nama jani si pangaron na tabo di kamu. Maglibat gada ma di hamu abang baru nabi nama. Matutu. Kas mau ditusi abang baru. Isang rodo hamil wat hula muna. Isang kuwag kami do si Oha. Iman dahalas. Songoni do dikenal ko. Dekisi mudulur mo jalan etiyo. Abang baru dia roro nabi las marohamuna nalau majalo roro nabi asal dia bertemu mangatto dikenal mo kami dikasih mudulur mo mamudul hagabemon mamudul hasanabon dihita nagar hula-hula mo buru karlubo bimatahe dihila nabi doh buru nabi asal mamudul hagabemon mo tuyulan na ron asal stubon ala chulu sikoru stubon ala stubon mo di parsarut yang ini sida. Matutu. Alanya bang baru tu sono pede kena terpatu kami lo pede mandeput kamu. Dan nama kolit kami. Ale baru tu pede nama kolit. Salam tu kadara menani holit. Nama rutu dia kamu daun dari sudah honota. Asal kama senon pasaton kami mangdeput kamu atau pamuran kami. Alani rohon masuk oniro istiatua. Titina tinoba main na urung resmi rumah. Uli sosadia dekesa no pasatame kamang buruk. Tuhan kama na mabuhi pasuna-pasuna. Sino po di mga mga bro? Jadi makadama ada mana temani tu hatta na mahali ho nasiroha dilut tadian sedarion todo hayat tum dilo kasat abason sesiriput tulangmu Masyaallah main di nama jalo pasu-pasu per rumah saripek ko bere senda boso di hatta bereku na masa agak ma par saripek muna par saripek na dinggari par saripek nauli julu nami semuni nang di julu itu hatta hayat tulang mu tung di mga sasiroh di mga san obason Isudi at kaulan ng tabatuba di mga sa banagoton. Dia sewa nami. Huwag kami do idadalas. Huwag dek kinauwag dek sitiyo. Ang diyak mga suni madang bare. Dek uru mo oto aton. Jala tiyo ay taho menutak ka arya mudi. Matutu. Asa doon ang masulog na kanamadua. Asa sititi man na sigop pa gulang-gulang may pangarhuna. Tusono pwede alas do dek kinauwag pa sa tangi tuwa muna. Saya hatta ba namang gawin pa sa sila mo din Dari berawal Doto Guru Ison Rodohani Tulang Macelas Doruhanan Alanang
Mandalo pasu-pasu pagawang saripi o kami siang jorong dirata marhite-hite na bosona. Jadi dison mubak kami doon ikan nalas doon deke namok mo. Deke segiu mapaghorasan doon panggabiat Tuhanmu. Deke mudur-udur magudurot anak magudurot borumahamu asa adong domang muna sarima tua sa pisorma dua. Deke saha hak masude pagi dua muna tidibata dina mamuka keluarga naik baru kamu titikyon. Jadi sohon hata lipa sama dohonokku si titik masih depa golang-golang pangarahuna. Deke dohon ikan lasu wata uwa kami ditikyon las marohamuna segurang maginasuna. Ina jo dawoi waktuan hal Tuhan. Bangsa di atas insya Luhut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nabejir waktu nabedia roham Tuhan marsobaho ima jari sadarion takas tu iboto sa langit habadiom ni Tuhan lima namang nururut anak dohok guru ni huya lima kami tujorong na di berbadia itu atau kali Tuhan jelas ni rohanami dus rohanami na maghula-hula boru jala pasahaton nami ma adat do majalo adat na tu umpar tu mulaw na hawatakon nami ada Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tuhoro pasahaton nami Tuhan asa hototong na macong-dong ilaw nun asa lerong mo Tuhan dami na sakkoy asa biyak kami magdami sorang di ulang sadari ng Tuhan atong Tuhan Tuhan mau pasat kami doon tonga na mangujuli ada Yesus Kristus Tuhan nami si panganon si inumon las ni rohan nami upatuba kami baik ma Tuhan tulagi kami kau sibuk tabaragawa tu pamatang kami kau puji-pujian hasa ngapot di warmu mari hite-hite asin ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Tuhan rohani marpangiduan maulate mariho amin. Kita marangi paso, mengikuti
surat lima bagi kamu dan mau menjamu kedua mempelai. Patuh kamu kepada orang tua dan mau betul hari jauh di debata. Asal aku tamu nana di luar di ruangna. Soalnya masalah di kata senami bukan para Kamis. Mau lihat deh. Masai dengan dosa sude pargoluhota borosai bian betahe holong di roha ai holongi dosa sude pangaripunan ai patiki holandangan doi la menuju tusi
Tuhan pamanganmu say pikiri harian borgini saya doti patu pahom bartulomonai asa marutung homar mulia lina salak kami dohot golumi sakir matondi manolus parung kiloni nang dohot pasoyon sorioni unang mabiar hodisi unang oloho manim siamunang hampirang saleleng olumi pangasahon totong gogoni Tuhan debata aidona sitong narumikot dinasalak kami dohot olumi sakir matoni molo mao kedalami orang besi persadoni unang mabiar hodisi para dendong kamu mai jalobon kamu mai di boguni bagas muna agiat maruni kamu tujuran narion jadi kami naik pasaton somon sita tuten mak kamu naida lasma kamu nama jalosa marana sumo dia bena boy di batu pahami dia mu pamusi nami naik mangalehon somo silas ni roha mahami tulungan nami sahudia asabe kamu majogo dan nahu kartusi Ragudo para di Kanis narohamu menguruti kami suam-suam di mangaleon hata sian kata ni juata magite lagu buji-bujian sehingga may gabi gugu di kami tukot dinalati sulu-sulu dinagolong talunduy na tu yan ang pangalin suam-suam ni kami namatopon kanoloyate sedikit masuk pa bago na mahal to mana dia kata di Rodian oras mami asuto na kadalo tuganda na maajihan mo kakainan namin na mga liyan. Lima, asa, atas kami, dalawang mga kasama na